Youth Development Council Kapenpau yang Songkhia Kabajur Halor kejing pemangkam baklai kidukan ki Badan Hamuda Shopping Complex Police Bazaar Shillong. Kejing liat survey ke Arsin Arwat yang keseng yang bagi Is Kasihil u Presiden Keseng ba Francis Sotun ulaong bakat kum kikot kisla ki Melayu da Keseng yang bagi RTI kemudah haka santri kuno pra arajar lai kapini ke advertisement ke bakot iksamla klaim jam ban apply banyak syong dukan haka take kompleks. Haka dia kejing benar ke do syai bagi application ki belong kagum ke prescribe form banyak jingya minjir na local MLA. कहा में क्या नहीं नहीं कहा में क्या क्या बोला अभी अभी जो बोला वो बोलो अभी अभी क्या बोला वो मेरा जो देखा है लेवल लाइसेंस का तो बोलता है एक दिन या 2 दिन पहले डेट खत्म हो गया तो बोलता है अभी 200 दे दो हम लोग को आपका लेवल लाइसेंस बना देगा तो हम साथ साथ 200 दिया हमको फेस ले लिया डॉक्यूमेंट भी आधार कार्ड भी सब ले लिया बोला है आपका मोबाइल में हम ये कब का बात 11 मंथ का 14 तारीख 11 कौन सा वो तो लास्ट ईयर हो गया पिछला साल नहीं वही अभी जून चल रहा है ना हाँ। मई में और पुराना वाला कौन सा जगह में वो रतासरा ना वो क्या उसका पहले और क्या उसके उसमें इसका नाम उक्यान मीटिंग में आया तो ऑनर वो है कंप्लीट हम यहाँ में काम करते हैं मीठा क्या गीता नोनबांग मोलाई बड़ा पानी में रखती है आपका नाम नीरू पुणे जाजोगी Ane kemut ba Ilan? Sino ni? Try na. Try na ito. kuzi ono Ini kan. Kah? Ni nak kalian kat HYDC ni wan saya sim verify kini gidukan di badan kok mudah. Ya anda ni ladap verify kini gidukan ni lapa kita rok bun pergi penukam dan cash transaction. Kabal lengok kalong ba tu dangkai salendat. Nomor ba balai watang gidukan kuai basong baru ibu dah kata ka scanner. Tambahan long ka easy transaction. Dari kini ki showroom badan ni jorong bat ni wan mudah. Yang bagi letak ka cash. Dah tu dangkai kai mo salendat. Ikatu yang muda, ba kadai verify kini baru, ba balai bakile kita. Nak kalian jungi tengilap ba lesi yo dai kemuda. Bakila bathai akile le ladi kita try. Nomor bang isu yo semua mensi sejain kalau dan katakan meeting limba kemuda association. Ya sakawai ru ya kan iki dukan pemuda kalau yo limba scheme unemployment. Kat ba mentasi bat menhagani ru pengiawan ngilap ba dan daki businessman, daki nong tray sukar kibala yo ikini kidukan. Saya kata scheme unemployment. Saya kita kisamla jungi bakin yo kata kam kerjam. Apa yakini kiba dai hok jong ki samla kibum kam dan jam la shem no da kini bala don lupa kam jong la jong. Tengi kentu yakini kibala don ya kata kam ni ki beteri kam sarkar no. Lesi resign no nakakam wansong la dino dukan ne lo yakini dukan nang bakitu kiba dai hok menyo kinyo maki. Ta sakawai ru ya kemuda ni ong ba ban kentu kini kidukan bahang ni berkai majority banbo nang tray dau khasi ada kemuda kam sim kya rai kani tengina ka sang ngin le sim tenge kani ngin le la ka senjam ka bae dah hentu pat ka muda ro kam dei hira men keno ngin mar ni la ai la de kemuda ya ka department makane de kam sim kya te sim ni ai port so shi tayo la da hapo shi tayo kani ka muda department kam le ye te ka seng HYDC kan sim ya ka senjam ni bae